الهرم عفرینه یا روش آوای کردستانه حکومت آواگوهز یا سوریه پست و برپرسیارین کارگری و امنی بسر کسایتین گنج هرمنا دابش کرنا. هرم عفرینه جناوند وکی قضا و حفت نافچیان آنکو ناحیهان پکته. لحکومت دمکی پرگالا هرمه یا کارگری گوهرتیا و بريفابرين عرب جبو يكين كارجيري دس نشان كرنا. اف بريار بوجه نرازي بون و دلگرانيا خلق هرم عفرينه. يا ساناس و سياست مدار عدنان مصطفى كو خلق هرم عفرينه دوه درباره دا شتورا مدياي يا روداوي رد آخوا. شش ناحية عفرين هنا بجاي ليلون وحفتن. حرد ناحية كرنا ياك يعني ناحية ما بطا وشراب ياك ناحية جندريسي وشيه بيا ياك وناحية راجو وبلبلة كرنا ياك يعني شنا شش مدير ناحية هبن سي مدير ناحية هنا هاو سي مدير ناحية جي حمي خلكي نج منطقينا يعني مكونات عربينا. عدنان مصطفى دبيجاك وحكومة سوريا بفي برياري نصنامه خلق هرمه لبر جوان نگرتیا و کارو بارن ولاتیان جی زحمت گریا. اما پرکه بخوش بانا اگر بلدیاک جای لیلون را بکرنا و مرکز ویجی الباسوت بکرنا جبر لسر مرکز كيم ببا ضغطي كيم ببا وحر مدير ناحياك جي يعني شش تعيين بكرنا وش خلكي منطقي با وي باشتر باش بس مشاكل منطقي برن تدي تهجير شبي نزوح شبي بدقارن مشاكل وان برن اگر منطقه با وی باشتر با و اگر هر مدیر ناحیه گری یک ما بطا با یک شرابا يعني انا ما بين هر ناحیه که و ناحیه که 40 کیلومتر دوری هيا. روژا 17 تیرمه 2025 وزارت ریوبری خواجهی یا سوریه 7 سروکن شارداریان جبو باجار عفرینه و 6 نافچه هرمه دست نشان کربون. روژا 13 سباتا 2026 جی سروکن اوفیسن جیبجی کار ان 19 باجار و باجاروک و گندن عفرینه هاتبون دست نشان کرن کج خلق رسن ان هرمه بون. حسين عمر روداو.